20 tahun dekat oil and gas, tapi dia ada ceiling dia. Kalau I nak up that ceiling, I kena make sure I up I punya pangkat. And di corporate itulah pyramid scheme. Semua boleh jadi manager or senior manager. Bawah tu akan have many executive. Tapi terbalik dekat network marketing. Dia kata, you datang BE Camp, kalau 2,500 orang potential menjadi RCCA, maksudnya ialah mereka akan mendapat pendapatan yang tak ada had. So, what network marketing? You will get pendapatan yang tiada had. Kita tahu kalau kita sebagai orang Islam, 9/10 rezeki dalam perniagaan. Dan awak orang-orang muda tak ada modal. You don't have modal. You know about business, and only network marketing is a business yang you perlukan modal yang sikit saja. Dan network marketing di BE International hanya perlukan modal RM60. And dia akan membuat satu pendapatan yang luar biasa. So, if you want to try, you want to have financial freedom, time freedom, buat network marketing. You kena pilih company yang betul-betul, iaitu, for me lah, is BE International.